Kalalong sisya kabalay siyangkun soblay hado kata hakabagi riyunget kabalang Catholic kibanagi parish per juga jalan yam nongston. Kila itu tiki hajar ngut hakasengi penkentang lingdo soblay yudikan Dominic Murthong ya kabalapan long Mother of Compassion Mauklam Parish. Ya kate kajing penkentang lingdo soblay ya kabalapan long Hamadan School Don Bosco Mauklam. Las dangru kajing lian yam na kajing ya procession but udikan Dominic Murthong ula puli ka gospel hadian katau lingdo sa juga jalan yam nongston uwelban Marwin ula ay kasneng ka kraw but ula pariay ka tienu blay but ula penkentang lingdo udikan but ulingdo sad hababatay ya kajing muat kajing long lingdo. Hadian kasneng ka kraw kayeng kasem lingbagi kmiyek pao lingdo thamay katao Father Dominic Murthong kilapen phong yakijan lingdo niam ilaw kun but ulingdo sad ulapen sled ka umpanyang krisma but pin khamtiru yokpu but kakuri. Ulingdo thamay hakate ka siula yo ruban priang ya kajing truwa kat bay kajing lian niam ban kadiak pu ban kniai ka mas bakhoj lapen deb ulingdo sar ka jalan niam nongston uwilban Marwin ringkat ka jesak hilang ki way pat ki lingdo. Hakajing yeseng no pai sngi pat Father Dominic Murthong ubalong lingdo soble uban ningong e juga Mother of Compassion Mauklam Parish ula penyat kajing mane sacrament bat ula ay kajing gerku. Haba ajing kren uling do thamay uloong ma kum ubriw tungin buot ikanuksaw nong Samaria. Haba ula yo jingkot ula lej bandem mahkamat ujisu bat banya roy ujisu. Buon sin habangi shitom ningipang ngiken ma ujisu penban ondang ngilakot lakya ngikelet no yu. Ong Father Dominic Murthong uling do soble bathamay haba parya ka tienu blay dagba pinsyong nongrim daga gospel Lucas linong bakanyo dekat bakat way terter kabay thuo siya panggajing penkia ujisu yakishi pongot kibapang nyang tholi. Hakate ka singi penkentang lingdo le don langru Father Anslam Nonglang Vicar General Father Joby Matthew OFMCAP First Counselor Father Nicholas Mayong Parish Priest ka Mother of Compassion Mauklam Parish bat ki father ki sister bat ki brother bat ki riungej bat ki hajar ngot ki balawan ban sakhilang hakate ka singi kerpang. Hakate ka singi lingdo thamay ula yoru ban ot yukik ka balong ru kum gadak ka jingle comments ngo bha jong ka jingjong.
Stem bat nakloi, ro grade paiten lah. Balas tang ya kini kakam, kalau ha hati pun pendek janai. Why how blame pa benanggotam, rong hek kenai di cengai ni, tapi jingkat tu cunggu, kalau neu syakri cunggu, uba la syajit naga bentar kakam lendok soblay. Uei berendok Katolik lek pada, uei beri lek tonge, beri ubah syajit lau beri, uei beri ubah beri lasyak hikai, bat ubah lakukan kentang ordination dan ubishop, jom kejelanian. Udai ubalakun dau bishop ban syakri ya kabalan bat ya kakenpun balang jongde. Ulendo udai pamansian ubah dalam jadi beriu syaude bat ubaim katum kajing hikai jong ujisu bat kabalang Katolik. Kato kani hikam jong ulendo Katolik. Bani kome ulendo Katolik udai unong duai banyalam jadi beriu hakaban syakri yang beri. Udai unong pinya jong kamas berkur balimba dari kejimpan kentang lu udon balik kapur ban penong dia kejimpinya jong kamas berkur bansam ya kayu keris berkur habi pat jong beli nama kondom ubala ban penong balik pentingnya dia kejimpinya jong kayu keris kamas berkur klaim kajing kentang lendok. Nak terdaw ini lendok ulong uta kubani tonge banten kentang jakani kajing kinya kabau jisu lakunya halukan kali naga benta jongi bat ulendo udai uta ulong sam jakani kajing maya ha kajing im jongi ikun jonglei kani kati. Koblei dan portam, koblei nakam cukup. Meu balong terlong bakat mei jong kapuram bakat terkandung triuman beriu. Meu balong unong sambenta, kadunong tek terhai jadi jengayai barokar. Nami nauba kapatei mariang kami, nami nauba kieke baru kine bakiskan. Nami uba bu batung kaki terdan boker ya kinanggi nong yarak bakepang jong kun jong eu Yesus daga bor batek tiaru muslim bakui nang ba embut penong kur longdo yau pa jong le na du kajutang balim alami ikam balaseng balabu daga nyam karukong jong kajing kenjablay nagpat yakipat ringet baro baduai lakamansia na kebenta ini berasyaksi. Balasyak kentang ukuk dakaboa jom kaburang ukes agen ni ko itmi kipa jom balasyak kentang
bin pensat ya kiki jonglu kajing penkrep suang uling doksa penselek ya kiki jonglu dato kadak kabapun i bangidot kam berabo ya kajing ya kersya Yau bang, pam, lapan selek kau mesin bakul, baca kabor, unri, panu sumar yaki, bapin bukan kuat penkentang, yaki pak Kristan, bapin terwa yaki jingtinya kau play. kajing penkamti ya upu bakawan agani kabor uling dosa unsa penkamti au balasya penkentang ya upu bakawan kajing penkamti ya kini baroa kadai kajing ai bor jo uling dosa ban kinya ya ke Eucharist kumbau Kris ul ai bor ya ki apostel akamir hawai bakatu Topian ya kajing terwa paru blay, ya kebapi terwa hau blay prai tenrak, dapat kat pada seluruh hai ya kebapi lek, penyadai dor ya lade, bertanyam karpam kebapi pendak, bertanyadai gur ya lade jingin, ha kajing maya kajing nau Kris. Hei ko henman ku para tu ngiliak men ngiliarisa tu ngiliak thap tilang baro lindo so blai Dominic merthong Karba lindo sa yang berdoa lindo so blai berkumar berukit pokit yang jauh rengkat lindo baro Kalau kamet cunga, ya keban IT, na kebendah cungki. Ha kecul kerukam kendala ya bam pula shin ya kekuri pada kayu yang gede ulai ya kana kesendran uang Toshim batodi nakane ibaro namar kane tolong kekuri dong kesnam jonga jonga jutan berkemai berpam cukur ya kaban penwi na kabenda jongki na kabenda kibapun na kabenda kecuma ya kipok boleh ya kane panten mau jangan
umno ni banglong iba sunu ya oblay ne iba klat na oblay pek ya uba oblay uba yo jibat lo dapat tu sunu bat uban pai bat sau jisu lo dem wan ele tak nayut anda ke yo jibat telah klat na sau jisu ka jiu jiu komen ko para Sibun ba iyo jengkel puna oblay. Sibun ba ini ba wete provide horji. What time long ni untuk iba duna. Andrei jisu cuklat ini. Ukun mau ini berabar. But jino ini margai. Andrei bunsin mangi. Dia mangi ba ino ayu. Dia mangi beradat. Ugamai kokara. Mengkuat anak sal kue beliau nosabarya. Abang yo jengkel Prolet dan dem mat ujisu, bat penyerot ya ujisu. Komen ukara, aga jingi uji, bunsin, abang ipang istom, mungkin mau ublay, bau tukoi pengkian ini. Abang isyam jingi jar, mungkin mau berkai ublay. Andai, andang layo uji kuat, bunsin, iklat layo. Komen ukara, aga yo korlen, kubang itip. Terima kasih bangun jan sa ublay. Terima kasih berpusan ya kajing sa istong ujisu. Terima kasih bangun jan sa ublay lembag ng duway sini. Adil berlaku keperlan kuhuman kokara. Tuminam long kung tag nangut itulah kiat lo ikajing duway. Itulah kiat lo ijusu do ublay ublay isni. Belah maku kilat kelajungi. Ublay ketukudo ini. Henry in long berbor kiba yaisu Kumta umang somaria, ubah semua berabar ujisu, anda udah jemput. Ni dua itu mereka para. Pan ejingi nau jisu, bau nyate ejingi korji. Indong berabar di ikut Kristen, dibaca ngai. Ikut Kristen, dibaca berabar, naga jisu, dibaca berabar jisu, yang oblay agak tinggi. Dan apa? Indong sisa, ikut Kristen, dibalong jemput, dibaca sisa jauh jisu. Ublay udah ini iwik ini roh Yesus Kristus. May we aim with us in shar, Julom la Julom. Amen.